Pentagon EOS ranac 45 litara u SMB ili zelenoj ili olive boji. Sa prednje strane razlikujemo mole sistem kuka za kačenje. Na prednjem gornjem džepu razlikujemo čičak, Pentagonov znak originalnosti. Sa bočne strane, naravno s obe strane ranca, se nalaze dodatni zatezači koji održavaju ranac. Sa zadnje strane možemo vidjeti veliku gajku za kopčanje, gajku koja spaja, da kažemo, ove stvari koje idu na rame, omekšanja ranca. Sa gornje strane se nalazi kuka za nošenje. Ulazimo polako u komore ranca. Sam ranac je izrađen od izuzetno čvrstih i rigidnih materijala. Polako vadimo opremu po potrebi koja može da se stavlja. Unutra u većoj komori imamo, da kažemo, mrežicu. Nož kao taktička oprema. Ulazimo u donju veću pregradu ranca. Naočare, baklava, džemper. Pregrada je većih dimenzija. Podižemo ranac. Otvaramo glavnu komoru do kraja. Ovdje razlikujemo veći deo gdje se smešta, kažemo, pantalone, košulje, pentakamo. Laptop je zaštićen svakako, s obzirom da se nalaze omekšanja sa obe strane EOS ranca. Također unutra ćete vidjeti još jednu ili dve kuke za kačenje sa dodatnim kaiševima, jednu zelenu mrežicu, sa desne strane također mrežica za smeštaj taktičke opreme, naoružanje ili nečeg sličnog. Pentagon EOS ranac u SMB boji.